29 августа 2025 года в Ницце прошел вечер «Друзья мэра Эстрози». В нем участвовала чеченская диаспора во главе с Рамзаном Магомадовым. Это событие собрало вместе представителей самых разных национальностей, которые нашли свой дом в Ницце. Вечер стал настоящим символом дружбы, взаимного уважения и единства. Christian Estrosi mai gorn dakai fanduai akuza wai san kuz hada kar wai joktor al shu hundi al shi wesh qisan dostol amni shi wai daq duyla khaitusha wesh quzaha qiq amni shtan datar dal dish integrasi yezush duai yugush wai bartkhilla wai hayak chibiya wai insa huma haquriyat wesh duyla khaitus wai hok region traha wai berit ezer adam duai از بیت از ادم یقعه مسیت از وربر از ور از گرگه وی خشتش یشوش اتو برکن وی تاگن میر گردن کریستیان استروز دقیقه آل شویو شینا قاسی دوت خیال میر گردن دوت خیال حقول دلوا اشتا وی دوت خیسنده اسیری اش مسوق خود حدا یادن اش میرن دوت خیال حقول دلوا دال مطلع دال یای برکت ویل مسوق وی تاگن ویش خیمش ويش كيج مش كيو بيش دوي في امنش سنه خز دعتر دله خز اسي داخل ويش دهوت بديش تو قاعد وشلو تورن ديكنك عدل ديش تو كوي دال مقطع. Alors, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci à la communauté tchétchène, l'association tchétchène de France, d'être ici ce soir autour de Christian Estrosi pour le festin du maire. Voilà, à mes côtés parce que vous êtes mes invités, parce qu'on travaille toute l'année ensemble. Je suis très contente de vous avoir auprès de moi ce soir. Voilà, on a une table, il faut vous montrer la table, on a une table magnifique. Voilà, et toutes les personnes qui sont sur cette table sont mes amis. Et je suis vraiment très heureuse ce soir d'avoir la communauté tchétchène avec moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. On est là. Merci toujours. Pour vous aussi, pour votre invitation. Mais merci. Et oui, on fait maximum ce qu'on pouvait faire pour encouragement Je sais. Donc, merci beaucoup. Et ce soir, j'ai 360 invités. Et la communauté tchétchène représente 52 personnes. Donc c'est incroyable. Voilà. Donc merci en tous les cas à la communauté d'être là. Merci à vous aussi. Voilà. Eh bien, je veux saluer naturellement toute la communauté de Nice qui aujourd'hui apporte à notre citoyenneté dans le respect des règles de la République française, sa contribution et apporte aussi à Nice naturellement une contribution dans notre cohésion économique et sociale et je veux lui témoigner ma reconnaissance. Merci. Merci beaucoup. Атмосферу праздника создавали выступления артистов, национальная музыка и теплые встречи старых друзей. Гостей угощали вкусным ужином, а сама обстановка способствовала открытому общению и новым знакомствам. Перед собравшимися выступил мэр Кристиан Эстрози. В своем обращении он поблагодарил за доверие, подчеркнул свою глубокую привязанность к жителям и отметил особую роль таких встреч для укрепления единства города. В дружеской и теплой обстановке он пообщался и с представителями чеченской общины. Эти яркие и запоминающиеся моменты не остались без внимания. Их запечатлели журналисты и блогеры, чтобы сохранить атмосферу вечера и вписать ее в историю города Ниццы.